Tinapalabas, makasuron ni Chona gapoy ti panang tulong ni Jorin kan ni Elisa karagiti inted na paperworks na. Iti kadal iti ruwar tapno agpalamiis. Dimteng ni Dominic. Kat dagus ang nakapanunot ni Chona iti aramiden na. Tapno mapapanaw na ti anak na iti opisina na. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela anak olwan. Si iti barukong. Apay nga da ka diti ruwar, Chona. Nga tararamidem dito eh. Magpapangin aklaan, tamasurunak unay iti anak ko. Tapay ka surun mo. Gaputa siya kaya ti panang tultulong na ka ni Elisa kadag iti trabaho na. Di mo pa'y kayat? Tadamang tulong kang kuwana. Tapno na dardara sa malpas. Saan ko nga ro na kayat? Amaya sinig unay tirik na ti anak ko ka ni Elisa. Katimbag tayo may ka. Dakal ti may tulong mo babaan, tinapanunot ko. Anya ti kahit mo mapasamak. Tapno maadaywanan ni Jorin ni Elisa, pangasim. Awisam ti anak ko, tayo kayak pasyar. Niya. Chona no awan lagat dakas nga aramidin dagiti dua. Pabos oyam lataydan, ngaglinangan. Diyak kaya tama develop tirik na ti anak ko para ka ni Elisa. Anya ko matidakas na. Nukas tanto man bilang ti mapasamak. Diyak nga rod kayat. Tabay? Napintas mo't ni Elisa. Anak ti sigo na pagayam mo, ken nasaririt pa eh. Gaputan diyak kayat nga agabalayan da Victor kan Criselda. Isa diyak kayat amaya si tirik na ti anak ko ka ni Elisa. Hamangad na ma-develop tirik na da. Kayat mo ka di asawen, nasakit tinakam mo, tagin na si Dagda Victor ken Criselda? Anya ti bagayo kada kami kani Elisa, Uncle. Ay may kayo pa dito opisina. Agbabunyag nga may kasinsin ko inton lawas na. Kaya ada kayo adwa ka ni Elisa ti mga anak. Sino ang kasinsin nyo diyag pabunyag, Uncle? Ni Romel. Nababunyagan dan di may kadwang anak da kini Ani. Apay nga rod asan nga isuda ti imay nakisarita, Uncle. At dadapay lang iya abroad. Tanapan da nagtur. Iso impaibagadalat tan kanyak. Dahil tati kaya damang pasamak. Elisa, mapantanto ha? O sige, Jorin. Nakababain mat no paayon ta ida. Agyaman ak no sa inyo lang nga paayon di kalikagom darmel. Agoyo kay itong arudan, ngumatindar. Joren, Elisa. Wan, Uncle. Agkalugan kami tulatan ka ni Elisa nga umay di balay da Romel. Inton madanon ti bunyag. Hilda, malaman ng awan pa ni Elisa. Wano, nag-overtime nga tamaday. Saan mat nga tantatang? Ay na, sigurado alaban nog laki di man di anak mo. Lakit di Iso nga sinapakitayan tinagluto. Tainton sumangpat. Mangantay ton adagos. Word, anak. Kumusta mat gayam dagiti kakadwa tayo ijay shop, tatang? Ay ko naragsaklat ta da Android kinrike. Nga uray no nakad-adaw dagiti order anas kan ipalpas may ti daytoy abulan. No ata mga lakay pay ngamin iti kadwayo asabali, tatang. Anya? Saan?
Ta uray kat nakaradkad mo da alduin kinrikay. Wanang tapno alis to kay kuma kadagiti aramida niyo. Alak, ti pagpaswelda o ti parekaw. Iso nga umanayin jay dua akadwak ijay sa. Sige. Saan ko nga ipilit no iso ti kunayo tatang? Ay, wun gayam. Entun agluto ka. Naynayunam siya o ti balon ko Ah? Apay? Ada ka di ilak aman niyo abalunan inton bigat tatang? Ada. Tainak to agpapukan iti kayaw. Anya? Ada papukan niyo akayo? Tatang, amangan umay sagmak kayo itiday tangaramidan niyo. Di ka madanagan sa mula ni kumpadre Erneng di inak to ipapukan. Ila ko na kanyak ti 2,000 pesos laeng. Nakanakdakil nga akasya. Tatang, saan ka di pa'y nga makaanay dagiti umay da i-deliver kada kayo? Pagumatang kayo pa iti sa tatakder akayo? Aman, gaputan na lakati panangilako na kanyak. Iso akinayat kun Nala, da kayo nga ron ti makamo tatang. Nga maganad kayo. Tamangan no iso ti pakaisagmakan niyo. Agyaman, nalpas mo't lang ang tiagmalmalam at trabaho. Kat agyaman iti parang tulong mo kanya kadagiti trabaho ka. Awan na yaman na. Amom, nakaragrag sakag, nakadua kay ta anak malam. Ang sayang, sa anak ko na makauminton bigat. At kami ng klase. Ipanagadal mo ti rumbang pailanga si Kaswam. Aglalo kat tandanikan aggraduar. Well, sige. Mapantan ni tilugan ko. Itulod kay Jibalayo. Anya? Ay, saanan dyo rin? Tinulungan naklangarudan ka dagiti trabaho. Itulod nakpay di balay. Aguray aklangan iti pagluganak nga agawid. Saan ka ngagbabahin? Umay kakitin. Mapantan iti ang tilugan ko. Jorin, Ah? siya kung timang itulog ka ni Elisa, balay ta. Anya? Siyaklatan, mami. Ay, Ay, ma'am, saanan? Saan da ko man napagtaktakan pa'y? Aguray aklangan iti jeep apagluganak nga agawid. oh, nangag mo iho. Aglugan ka nulatan ni ti Jeep. Iso mapantan. Nungugan taan, dagawid tan. Itulog ko ni Elisa, mami. Anya. Oh. Naimi magpayasyak ti mangitulnog, nagtisika. Sige, umay ka ni Elisa. Ah? Mapantan ni tilugan ka. Uwan, ma'am. Jorin, ni mami mlatan di pakiluganak, ha? Ha? Sige, hintahan niya. Uwan, ma'am. Sayang. Dilakat nagpabusuin ni mami. Siyak ko matirumba nga mangitulod ka ni Elisa, di balay ta. Milagro, tay may nakaintulod ni Chona, anak. Napilitan lang ni Ma'am Chona anang itulod kanyak, nanang. Tadi na kahit ni Jorin to may mangitulod kanyak dito'y balay. Anya? Kayat mo asawan. Imay ni Jorin, ijo opisina yo? Wan, nanang. Kat tinulungan na kadagiti trabaho kay opisina. Nagsaya atan no kasta. Imbagman ta saan a pinagawid ti inana. Saanan, nanang? Kaamang ano mabainan manan ni Jorin. Nasayat nga rod no kasta. Ngam, nalpas nyo kadimat lang, dagiti pa'y kamkamat idinikyo na a papeles. Wan, nanang. Nalpas mi amin kini Jorin. Jorin,
kiniho. Apay ngawan pa ni Mabim. Wano, nag-overtime da ka di kini Elisa? Saan dan? Napan tulnog ni Elisa, di ba ita? Anya? Milagro. Itaman pa kinayat na ngayon tulnog ni Elisa. Saan lang kami nakayat asak ti may tulnog kin ko na, Daddy? Ngati kayat mo asawan. Sakti mo na nagpresenta amang itulog ni Elisa. Yan, sana kayat ni Mami. Baga nang isukanon ti mang itulog. Unay lakit din ni Mamim. Talaga sana kayat ni Mami nga agkuyog kami kan ni Elisa. Gapo ta maamak ni Mamim iho. Tamangan ka no madevelop tirik nam kini Elisa. Anda ka ni dagas na no kastaman bilang, Daddy? No para kanya ket awan iho. Ngam no ni Mamim, kontraan na unay. Tasaan na kayat nga ni Elisa ti ayatem. Salpag ti kastoy. Urela na pamulagat itay ni Criselda. Hindi makita na alimsaag ni Elisa iti kotsek. Tiyan mo na. Adda milagro ang napasamak. Gapo iti panangitulnog ko iti anak na. Sino magtatay ito eh? Sana nakaphone book. Hello? Sino na ito eh? Anya? Siya, iha. Si kakatingag pa iso. Oh, nabayagan dahi dinaudi ayaawag mo. O anya, agawid ka dito Pilipinas? Nasaya at tanda kan hadi. Tiamok ket nayaw awan kan. Talaga, kasla nayaw awanak. Kapo iti tarigagay ni Jorin na mangitulod kumak ni Elisa itay. Awan kayam sa dinuti ayan na. Adda iti banyo. Madamang agdiktikos. Saritak to iti nalapat. Diyak kaya ti umay na iti opisina. Di ka kumakit agyaman tay may. Penalpas amin dagiti pakikamkamaka mo papeles. Trabaho ni Elisa dagijay. Gam, imaykit din na kay Bibiang. Daytat pagkunaam ama nagtulong ti anak tahani. Ket trumbang launay agyaman kakenkwana. Anya nga agyamanak? Sika talaga. Diyak kaya't nga umay tumanan ni di opisina ni Chorin. Talaga santon nga umay. Tadan klase da inton bigat. Wen kaya maya. Saan ko pa ikit din na malagip nga dagayaman klase da inton bigat. Ngam, amumhani, adda imawag kanyak itay. Imawag ni siya. Sino siya? Nalipatam ka din tay inanak ko iditi bunyag. Nagpakuyugakan ka? Anya? Ni siya nga apo ko ni Don Sebastian? Iti bagbagada idi ababay na? Wen, apo ko na dagiti daduma. Ngam adumat ti mangibaga putot na kano da itchay. Putot na iti sabali a babae. Pudnot ako namhali. Ta misteryoso ti bigla nga isangbay idi ni siya iti sidaw ni Don Sebastian. Kataging gayta, saan pa'y analawag ti kinatao tayo di asya? Saan ta napagsaritaan ti kinatao ni siya? Sana na ita tinapatag. Anyang rutin baga ni siya kin ka, itay mawag. Sumangpot ka noon dito'y Pilipinas. Anya? Kaapay? Nauma ka noon ngagnanaw di Amerika. Iso kayat nanti agawid.
Kat no makasangpet. Yam amok to, iti anak ta. Anya. Nanang, jakmat lang nagpidot iti panagsublik iti trabaho. Takunan ni Jorin. Si dadaan ka nula ta tumulong kanyak. No, ada panawan na. Nagasat ka, anak. Tanakasaysayat kan ka ni Jorin. Wan nga rod, nanang. Day talaunay ti pagyamanak iti Diyos. Tanatumpungak ang nagbalin agayam ni Jorin. Uray ti inanak at nakasaysaya at kami iding agayam. Iso tinangulag kanyak. Oh, apay amay-may-mayang kayong matnan. Ay, ko kwa. Adala ang nalagip ko. Aywan gayam. Agbalon ka kadimat lang inton bigat. Urayin na po'y laangan, nanang. Taado mo ti magata nga masiday ti karinderya nga da iti sangot ti opisina mi. Sige. Adwag tulat tangarudan ti agluto iti innapoy. Tauray ni Lolo ma. Agbalon ka no mat iti adu nga innapoy inton bigat. Ha? Apay, nanang? Adda ka di ilak aman na abalonan? Adda, tamapan ka no agpapukan iti kayo. Anya? Agpapukan iti kayo ni Lolo Damian? Wen, tada ka no ginatang na asitatakder akayo ka ni Erning. Dakkel ka no nga akasya. Ket nalakalaeng ti pinangbayad na. Ala, abangan na makabasol ni Lolo iti panagpapukan na iti kayo. Isumatimbagak. Ngam, inmula ka numat dayjay ni Erning. Isu nga mapan na kanu papukan inton bigat. Tapno adanayon ti usarenda ijay siya. Jorin, kaya't ka kasarita. Anyat ibagay, mami. Kat nagmalmalumak pa itay inyo opisina yo. Dahita ti pagsaritaan ta, gaputan dya kayat ti umay mo dya opisina. Saka kat nagmalmalam, kan kayat mo pa ilang nga itulog ni Elisa. Awan mo't nakas na, no itulnog ko ni Elisa. Kan nutulunga ka lang iti trabaho na. Yamanan nyo kitli. Tanal pas amin na papaaramin nyo kan kwa na. Wan ngam trabaho na dagitjay, saan mo atrabaho? Dakas ka diti tumulong? Aday ta ka manin ako nak. Sung batan dak. Dakas ka diti tumulong? Saan? Matlagaya. Iso asaan da ka sermonan. No tinulungak man ni Elisa. Kan ore ti panay tulnog ko kumakin kuha na ijibalay da. Sana dakas? Taapay nga bin, anakas asidagtirik namkan ni Elisa. Alaman. Kinapudno na. Jakmat maawatan tiriknak. Orsyak. Damdamaga kiti bagay. No apay anak kalaglag ang tiriknak ni Elisa. Ang mga no ayat daytan, ha? Basta jakam mo. Ngam no ayat man. Saan mo't nga taadakas? Balbalagan ka, Jorin. Saan mo apagpadasan apagdatunan ni Elisa? Awan makita ka dakas na no kastanto man ti mapasamak, mami. Anya? Jakayat nga isot ti ayatem. Ada ka di sa bali akayat yung nga ayatek? Ada. Asino? Kentagano? American citizen day jay. Sumangpatan ni ti mabiit. Napintas. Sigurado ang magustuhan. Iso na lang. Tayo ni inaunangam si Kai ti makatawan. Anya? Yamamuktukan kain ton sumangpet. Anyat nagan na. Iso ni Miss Shasha Montes.
Excited manan unay ti anak ko sumrak ijay opisina daytay. Talaga na ay ayo unay iti panang tulong ken kuana ni Jorin iti kalman. Masino ba't nga taday ito nga umawawag kanyak? Hello? Pulis kayo, sir? Apay, anya ti ibagayo ta inawagan dak. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukon.